Ya regadena na gosip na kia detona na sampaja sunnah. Ternyata itibaur Rasulullah sana. Ya sangi itibaur Rasul ipegau ipasuran na nabi tak ya belai anu nacangi. Ya rona surangi nabi tak sunnah ya sana. Ya sangi anu wajib pungallah ta'ala masurangi antara wajib si bawa sunnah dena wadi pasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Camat Kecamatan Pitung Panua atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Kepala Lingkungan Ibu Lurah Kelurahan Bulete beserta dengan jajarannya yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Lingkungan beserta dengan para pegawai SARA yang sempat hadir, Ketua BKMT beserta dengan para anggotanya yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, anak-anakku yang mana tanpa terkecuali mamuari nawireki adisi disinga pengalla ta'ala, nawireki sunga lampe pengalla ta'ala, na angka kiwat ditolimakatan ni masrilalanna agamana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Sebelum ufat teru bicaraku meluat dampaka nasabah adam pemaraja untuk papulong ki ada wak berikada nasabah engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata nasabah iye tu bahasana to siwai sibawa bahasana to belawai madari angka sin rupa-rupa nekia dena pada madari angka pada lafalanna nekiade napada tapuanna, maka sekali lagi meluat dampak nasabah adam pemaraja. Selanjutnya nareko ajajianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo icarita. Tentu pada rifaham mana nih? Setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid. Tauki mam maulud ya rigato mam maulid bu. Nekia magi kira-kira nade nangkane peringati amatianna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nangkane peringati amatianna Nabi ta nekia
ajajianna minabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todi iperingati. Padahal biasa nareko angka to mateta, angka gurutta, angka to fanrita tamate, yang kita peringati adalah haulnya ya rega amatianna. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan haulnya yang diperingati. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah ajajianna. Nasabah sesungguhnya yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denang kana mate. Pakuring ipemen. Secara batinia yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denang kana mate. Aga buktina makanya Nabi ta nigi to syaraika tempona tuoka yarega nasyaraika rimon rimateku adana Nabi ta padamu itu nasyarekku tempoku tuo mopah ya. Jadi ko syarewi Nabi ta ku buruk nak ko Madinah padamu itu isyarai tempona tuo mopah. Maka ketika kita sampai di Masjid Nabawi, yero kolatu kiko Masjid Nabawi ma beresalah kitu ko nabita. Yero beresalah tak ko nabita dena pada nareko ma beresalah kiko kuburue aku kampota. Age baca buku tama kiko kuburue ko kampota. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ma beresalah kiko to matiwi. Naikya beresalat tako Nabi tak deto makada ya ahlal kubur. Naikya beresalat tako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada ki assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mak beresalat ki ko Nabi ta pada-padamu beresalat tak ko Nabi ta tempona tuo si bawa tempona angka ni monro rilalanna kuburuna pada-padamu. Makanya kalau ki umrah, loki haji, loki syarawi nabita, keke lay loki syarawi kuburukna nabita. Makotoro nareko mengantara umrah ki, mengantara jamaah haji ki, mapalalo salaki ko nabita. Tapodangi bali bolata, sapo asalnya kak ko nabita. Sapo asalnya kako nabita pada makun rei asalnya kako nabita yero ya pasangan nareko angka atau melo menre umrah melo menre haji weh leto siwi tamakuk weh misalnya kami melo menre umrah yanu saya talu ni jero halamang pesan aku cila gincung sujadang bilang-bilang furani woki wih yero tapa noki tengarang beresalangi paralu ya angkatong kita yero nareko musim haji wi aga napa laluangan foto pacer ka fotoku melo amai mendre toka Mekah pacer si hidupku sih. Padahal tanyanya bapak ibu yang dimuliakan Allah aga pale meloki ma beresalah ko nabita lay podangi bali boleh tak dampangi ka meloka melo tulung pacer ka beresalahku loko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero idi yon rema palalo beresalang hukumnya wajib ipalatu imagi ko nabita yarega angka to yon rima palatu salang tapalatui wajib itu hukumna madosa ki nareko ipalati ipawaraka ki beresalang nade tapalatui ya
Latuni ko kuburuna nabita mabere sallan ni sallanna yanu ya Rasul sallanna yanu ya Rasul sallanna yanu tapu mana ni makkede to fanritata niki kita ibali bere sallanna ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nasarang antara nyawana si bawalan roalena narikode nenre lo sapu ibetullah si bawa Madinah nampai mappa lalu bere sallaki ya. Kayaknya kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya berangkat bulan 12 mendampingi 30 jamaah. Insyaallah wasallam mana ki ilalang. Saliwang agah masa bade nale masigi. Maka da mana bawang sininna Allah mamoli musalla Nailul Hana awla gading wasallam mana ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ibali beri sallanna dekna sarang antara nyawata si bawalan rualeta narikode tapura tasyarai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngarangi titip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua, maka dayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena mate secara batinia ya naritu nareko ibacai barasanji ibacai salawai tatoki ketu nange salawaki kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Karena kita menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak barasanji ki Pak angka wijata pura ki akika mak barasanji ki kita berdiri kita menyambut kedatangan ruh Rasulullah. Mapa botiki kita barasanji menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maki to mak barasanji nasabak meloki mal baraka pole Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Megatoyer ko mapa botingnya malopoi oni elektong ngena barasanji kalaman na tangaban ni pinepak barasanji pu imang ipajaji pak domenge ya mikala ada towi tayero makalele kumapa buting itawe napai mat patuada balanca ibicara mega na leleng aga mega leleng madari 50 juta nasi patui yero ipawe 70 juta loka bicara duta bu 50 juta ya si patui magi melo le yumungka maka da 5 juta engka si bicika maka Pak Ustaz 70 juta mupau ilalang ngatiku tanya to karo ya matu tambah 20 juta teke carana angka baraka ku pernikahan na wijaya kalau berangkat dari ibal-ibal itu na baraka mi nari papoler ya sangi pernikahan an nikahu baraka yero ya sangi pernikahan baraka meloi sapari lalenna pernikahannya baraka. Bahkan doa Rasulullah ketika orang sedang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nareko angka de cari lalanna pernikahanna mak barakai, nareko angka kekurangan rilalanna pernikahanna mak barakai, nan nia si pupura pakka jusero amatia papa sarang denulai angkai baraka nareko nape ibicara di mendree megala de na tau ibalai ko 50 naji akada ni 50. Jangan ada dusta di antara kita. Ipakali pun wijata. Kemudian kita mak barasanji ni. Aku ni rawatue. Lebaca ni ta'ala al-badaru alaina.
kita menyambut kedatangan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah angka barakah natiwiraki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah pamegewi salawat tak lokko Nabi. Ibu bekas aga moki masalawat rilalan nase sosioni ganna moko si sabdu ganna moa ha depa yale si tangana 500 ganna gabu pak ganna 500 ya sosioni depa yale si tangana 250 ganna nih mega mau maka ada depa 100 ya mega nawita maka ada ganna ya tengarang iro salawae pentilada tua pentilada aga pentinna iro salawae pentinna iro riasannya salawa iya na tanrata ini umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi kita masalawa akan diberikan cahaya oleh Allah. Pungallah Ta'ala mawereki cahaya. Yena romanca jitandra ri asari monrina pungallah Ta'ala nigi kita mapun neyir cahaya berarti umatnya Nabi ta. Nareko angka tau degaga cahayana dampak ki. Dek tunisan rupa ki Nabi ta. Tetapi nareko angka atau mapunai cahaya nasabah angka salawa na pegau na baca tempo na tuo itanreko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi nareko sojumai pada yesoy angka hadisa na Nabi tarampai nigi tau masalawa loko Nabi ta mi'atu marrah wek kasiratu makuling ri asona juma biasanya sob mapamula purata mas sampai subuh gangka tamana waktu sampai jam magharibi nigi tahu masalah wallahu Nabi tawek kasiratu makuling riasona juma maka akan diberikan cahaya iro cahaya nak berangnya pungallah Ta'ala namona bage-bage sininna rupa tawe mapamula panglutan Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dena capu iro cahaya i bage-bage nasabak barakatna salawat tawe kasiratu loko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantiladat tu jadi riasanya salawat kena rotan rata idi umatna Nabi ta. Itu sinari korwani leitosi itu pak agatosi angkatotan ratta idi maka cuy ekonabita istempele ki itu idi urani istempele ki komage istempele ki koma jumai tawe tempo na tuda pak katok beri falawangan na dua khutbah. Nah baca ni pak katobay barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Tu dapat katobay falawangan na dua khutbah. Lai stempele ki tu idi urani stempele ki. Nigi tau ilalan nama sigi monro tempo na makatok baru nangi tu dapat katok beri falawang no de khutbah istempelen ya ibu engka pakanjaki jolok colinai pasaki ya sini na makun rayu pasaki pakanjaki lada colinai nigi makun ray angka lakin nade nalau makka juma kanjaki ya nigi lak makun ray angka lakin nade nalau makka juma melo tulunga tak catir kang nyoje nalau mak juma ya tak catir kang nyoje nalau mak juma melo tulunga magai tengkalingai upanna angka orwane de nalau mak juma
yari galau si makka jumane kiadena tama masigia tempona makka to batawe sebab dari to wita siap guna makka to ba angka mati kor ya wana manare to 5 tole deto nak pak ko kampot tak pak deto jana ko akato ba ko kampot tak urasa angka to di iya urasa angka siapa nama katobang kamu bisa liwat to 5 pelo matole merokok macarita yawana popoe yawana manare onro ajene kengi dan lain sebagainya tengkalinge nareko makatoba tahu itu daur pakatoba rifalawangan na 2 khutbah na dek na tamari lalan na masigi lai cain nange tau angke tamari lalan na masigi ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempona Asori monri tempona ipada punga sininna rupa tawe lay bala-bala ni lay pasarasaran ni ien nange matandrewe cahayana boleh ko nabita tandra angkana masalawa ipada punga ni yero oranewe ipada punga toni padana orane na inapa iparesa yero oranewe tigis tempelemu stempele mana kidi nange tame makajuma ya pita stempele ta na pita stempele na puima ke stempele ke yero pak bayi napita stempele na kaya apa yero pak lele celegangi napita kaya sinin na tamay masigie ya pita mana stempele na tempona nange pura ni pak depunga ngirong ke stempele na tempona pura ni pak depunga maka dani parentesi yero sinin na angke stempele na batuan ada yero sinin na pakai jumae oronewe lo mana ni sapai beneta lo mana ni sapai anak makun reta lo ni sapai indokta nei napa tafat depunga ke kita akan memberikan syafaat kepada keluarga angke nangi stempele na nampai nangi bu maka daka melo tulunga engkam mana lakai dena pakai juma tacatir kang nyoje lo ma juma magai melo amma toki angkas tempele na lakai ter ya sorimondrina pengala taala untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na de pale gagas tempele na manonto kiri asorimondrina pengala taala makanya tafassa lakai ta tanah ini ni gaje tu makatok banangi bapak na deto na wiseng curiga ki maka datang mamogi je masih aku maka dah si anu nak ketok bang berarti neng kalinga moro ni ga tahu na de wiseng berarti kemungkinan bisa liwas itu apa ko maka deh ya anu nama ketok bang Ustaz Sabir yero pole belawa yero nak ketok bangi mapake lancar berarti tamamu itu masih ya kumaka da si we pamulan na wije nange mak na weng kalinga nape mak bere selem matin rotona taroi matin rokko tamamu masih daripada macaka matanna nek yakumi yawana popoe monro ya maka de gurutta lebih moi matin roy narekokoi tangana pas sampajange pak katobai matin roy daripada macaka ine kia de nakko tangana pas sampajange macaka ya kon kana tabu loma meraja mamoli loma majelis taklim ne matlattu mi masih matin roh tarumi matin roh ya tempo ko anak pak tempo ko anak yero tempo ko anak yero tomato ai pengurus masigi nenekku mau pa pengurus masigi bapakku pengurus masigi emakku pengurus masigi kakakku pengurus masigi tempo ko anak mako ko ya si pengurus masigi yero cerita na tomato ai aku nawa loka masigi lo maje matinro tigi monro rafatinro ka matarawe aga tawe nafatinro ka aku ya sih na mimbarai nafatinro ka tu mimbarai na toriolo lo matandria aku mimbarai nafatinro ka ternyata makada kau bicu-bicu mo pa ya tolikum itu ya sih na mimbarai monro
alhamdulillah barakan ala tu mako kewe tiko maya sen nami barai tato. Maulid ini kalau tidak salah maulid yang ke-39. Nah, hari ini, kemudian besok, kemudian lusa dipinran lagi. Jadi nareko angka wijata, lau mi matinro ko masigi, tari matinro, labi mo ko kita ngana de cenge matinro. Ya. Insya Allah angka baraka na lolong yang wijay. Ya. Jadi polisi memang. Maka dayir nareko to maka Jumat itan reki. Makanya nanging pasaki buang kamana laketa de na lo maka Jumat, tafasai lo ma Jumat. Kalamana idi gandengi lo ma Jumat. Bapak na ono me meloni batawe idi gandeng manasani ko idi pelatui nulang kalakai masiri ko idi gandeng lo mak Jumat. Tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir. Selanjutnya kecintaan kita kepada Rasulullah yerpa pojita konabita ditandai dengan ipegau i anu nasurangnya nabita iya belai anu nacace nabita riasang ittiba'ur rasul ya ittiba'ur rasul ya sanga ittiba'ur rasul aga nasuronga ke nabita ipegau i aga nacian nabita aja napegau angka si makutana maka de fakutanana tega malabbi ipegok pasuranna nabita yari gaya niniri anu naceng patujunna si wali mimelo na pegau jawabanna malabbi manang batuan na ada pegau ina surangnya nabita abelewi anu nacengnya nabita. Contoh ira nabita nasuroki pamegewi sampaja sunnata asuroki pamege sampaja sunnata na caki mak gosip nareko angka tahu na pamege sampaja sunnat na nekia mak gosip matoi tanya apa ittiba'ur rasul sanna ya regadena na gosip nekia detona na sampaja sunnah ternyata ittiba'ur rasul sana ya sangi ittiba'ur rasul ipegau ipasuran na nabita ya belai anu nacangi ya rona surangi nabita sunnah ya sana ya sangi anu wajib punga Allah ta'ala masurangi antara wajib si bawa sunnah dena wadi pasaran engka ya sesampaja wajib angkata ya sesampaja sunnah yero sampaja sunnah papa ganna illoko sampaja waji nareko angka kurang yero gunana engka masih maka dah sampaja sunnah bawan ya aja no pegoi sampaja waji dewat di mapakur makai kaidane makai contohna sika sinna isi buku kagak makai isi buku sika sinna isi buku si solina isi buku ya sika sinna isi buku si solina isi buku lebih maka simoi isi asli ya na puega sampaja sunnata nareko de gaga sampaja wajita de gaga itepang namo talu pasang isi buku tapasang nareko de gaga ngingita de gaga non retadang ya makoniro jadi namo mage gana sampaja sunnata nareko de gaga sampaja wajita dampa ki de gaga di tepang jadi tengarangi sampajata ya mana nasabaya itu sampajangi sininna anu na pancaje pengala ta'ala mas sampajamaneng
Sininna nabi-nabi mas sempajang mana mapa mulai Nabi Adam mas sempajang. Kemudian Nabi Nuh mas sempajang, mas sosoro loyawa sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mas sempajang. Nabi Yahya mas sempajang, Nabi Isa mas sempajang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas sempajang mana? Tania bahwa Nabi mas sempajang, malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah mas sempajang mana? Malaikat yang ada di langit pertama mas sempajang. Ya malaikat di langit pertama mas sempajang. Tatomi materu. Di langit yang kedua sempajana malaikat rokok materu. Di langit yang ketiga sempajana malaikat pura si rokok. Itidal pura si tidal rokok si makro materu. Di langit yang keempat malaikat salat sujud terus. Di langit yang kelima sempajana malaikat tudan materu. Di langit yang keenam sempajana malaikat pura si tuda sujud si pura si sujud tuda si. Dan di langit yang ketujuh yero malaikat mas sempaja mak bere sallallahu atau mak bere sallallahu abio pura si lo abio lo atau si pura si lo atau lo abio si mas sempaja mana? Di atas langit yang ketujuh ada namanya Baitul Makmur. Yero Baitul Makmur aku ni rumah tawaf malaikat. Baitul Makmur si bawa Ka'bah di tanah Mekah si lempui onron nama tawaf rupa tawi sidiyawa matawaf sidiyase matawaf. Andaikan ada benda yang dijatuhkan dari Baitul Makmur akoi tengana Ka'bah tepai yero bandai nasabak makanja lurusna loriasi masam pajamana. Kemudian tiba-tiba engka tahu nasa ngalena maca, engka nasa ngalena mafure, engka nasa ngalena macanti magaretta, matandre abatiran nane napa dena sempajang. Pengarang, sehebat apapun kita, nariko deto mas sempajang, degaga angke tak risesena pungala ta'ala. Jajiro tabakarang wijat tabu sempajangi. Sebaya tu wijay leviara metopah. Napai itampu wijay fiara meman ni kumatampu ki idi makun raya tugasna tu lakai aga tugasna lakai nari kumatampu ki bu tugasna lakai nari kumatampu ki tungka uwen ni nakarawe babuana benena na inappa nabaca surah Al-Fatihah ya meloki matinro atau pura ki mas sempajang isa yero lakaye nale 5 atau na natarik ko babuana benena yero nangi matampu natarik ko babuana benena ni napa na bacang surah Al-Fatihah. Bu makumor biasa matampu tak hah de serius kak makutara de kasih bu atampu ki pemang emang deje galaken lo kapa mano magasan mau di kodangi laket tak matampu ki bua pasaki wani yero 5 atau nata tarik ko bobuata ne nappa tabat datu suruh baca surah Al-Fatihah. Nigi makun rai matampu na wani ikarawa babuana kulakenna nenapa na bacang surah Al-Fatihah nomor sidi ketika dia mau melahirkan tidak merasakan sakit. Yang kedua nareko jaji lapu wija-wija na salama lapu wija-wija de na pitangi susah pematuanna ya ngarangi tabici ilah kita jaji wija aga si lay bangi wi men asani makun rei lay kamaki aga barakana nareko ibangi wijay nigi tomatoap bangi wi do cilinna wijanna napu betak na lapong anak de nulle yer lapong anak matandre samena suarana dibandingkan tomatoanna betuan ada yang kalinga suarana yang kalinga bicarana yang kalinga pengajaran lopot tomatoa lokko wijawijan
ajak lalo kome mana kibu ajak lalo yero wijata nataninya bapak nak bangi wido cilina ajak lalu nasandro itu suruh bangi atau perawa itu suruh banyak mage sadana tu perawa naturusi batuan ada yemiro na tahu alpo ko ambona yari ganene nak bangi misalnya deni gaga ambona nenena si de gaga nenena amorena si de gaga amorena sapisan nasi yari ga angkana kakana si aja na taulenge tasuro bangi udah cilina mage nasaba baja singa die nama raja yero lapong anana maka nigi tau purap bangi wido cilina agi ipodangi koronange tau angke purap bangi pasti neng kalinga batuan ada pengajana neng kalinga ya yero pentina westa magi je anakku lau sure lo mengaji ulalungi lo mengaji wampi lo mengaji tanya ko guru ngaji tiga letu aku pa PlayStation nya deneng kalinga ada nambona mage tania ambo nak bangi wido cilina bukti sekitar 12 tahun yang lalu angka tahu matelpon sta jaji wi noreta deus sangero tahu dari balik telepon jaji noreta harapaku maka de biasana tahu ko matelpongi jaji anakna melo yaleng asa maka da maniha tabangi wido cilina ini dari Palu tabangi do cilina maka da kapadep ini ko do cilina yero HP we padep ini HP kado mo variolo yero kamera yero tanya apa WA na padep ini ko do cilina yero lapung anak-anak iya nak banyi pure bangi tidak ada lagi komunikasi 10 tahun sampai sekarang 12 tahun tempo na ganna 10 2 tahun mako koy na reking tempo na ganna 10 2 tahun angke karibanna maka demelo illau pesantreku mengaji mas sekolah akhirnya dia masuk angkani denang kau sisa sebelumnya denang kau ite tapana sebelumnya makotoro alena ternyata betul purametena rampe tofan ritata rilalana kitae maka dana reko angka anana ibangi yaitu anana ibangi pole kotok bangi siok daningi batuana iro anana melo ilokoro mak guru melo ilokoro maringkalinga dan lain sebagainya. Makanya pasakia ajak lalu natania bapak nak banyi anak-anak narek jaji. Karena itu ada berkah besar. Tomato malabiku sila surah malabiku angke hadir. To karena nama telada. Sampai picedek di. Sudah 38 menit. Tambah 5 menit di. Selanjutnya yero nange nareko purani ibangi maraja-raja ni nareko melo ki wijat tak madeceng ajak tafan rengeng tanya anu mafacing ya batuan ada anu dewat di denandre mega tu agaga dena mafacing angka agaga dena mafacing nasabak bendana ka nasabak bendana pada padana aswe si bawa bawi namo age go kangi tatta ide nama facing namo ya gere saki tatta ide nama diandre mage nasabak bendana metode nama facing kapo je tu makoke madari pak gande-gande matik kengasu napa nasafireng aga nasafireng ibu nah tisamanan itu
dena wedding ya maka reki deto ni Andre namo de ni Andre pada mui sapira bangku pak dena wedding mage benda na metoyer aga ke den ma facing aga mi pale pun sinaswe le yala mi pajaga bola yang pentingnya ro aswede na tama bola ta ya yang kedua angka gaga dena mafaci salami gau nana sabari dena mafacing magere manu kipa tempota magere manu yang lupai ma bismillah dena wadian re mage na sabak sale gau na yare ga magere manu ki gere manu bismillah Allahu akbar yare ga to makada bismillahirrahmanirrahim igere manu tempona igere manu lari engkap pota mabonga pak na rempa ir manu lari nange na rempa na kan nauluna mati dena wat dianre magi na dena wat dianre angka na sabari na materi munrina pisoy ya angka na sabari na materi munrina nange pisoy magi na kan batu igere manu lari sologangi angka wain sologangi teleng dena wat dianre magi angka na sabari na materi munrina pisoy madari kata sela kalau kak pasai melir manuk maputewe mapute matoga jadi manuk takwe madari wita engka pak gere manuk na depa na mati manu ya jatamu panci yero panci angka kompro yawana tuo kira-kira engkau lalannya itu seandainya digawai saboi panci wakke tau rengi ya maka dapat deto nang kau feresai wakke tau rengi iro nangi manuk furai gere waina sabari na mate na sabat telengi mandre kita nuhara ya rega 10 manu yelli ayam pertama ya piangi ayam kedua ya piangi si tandra saya khawatir ya ronangi mamulangi mate na sabat tandra pula ya ase kesimpulannya jadi nareko angka manu aga igere yero na sabarina mate angka na sabarina mate rimunrina pisoy maka de nawat dirianre boleh kameliti pak itu meter apa mati ya maka dia menihai rupa balun napa ustaz komelo ki masih jamate tita kokure tagere rako ya lona de na wedding harang yandre nasaba angka proses rimunrina iya namo na rekofura igere manue de na mati dari itu pak magere manu ki setengah jam camate dena marigaga malaki piso payment nih napa igere ya tania gere kedua sana wek kedua mi gere silengang itu iya sanya gere kedua dua alat nasabari namate igere nasaba piso lari manue rempai gere kedua sana ako igere depa namate igere pema menggunakan pisau yang sama atau pisau yang lain wek kedua igere silengan ya silengan dua nih yang ketiga angka to aga denawat dianre magere manu kinange ma bismillah igere manue bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Allahu akbar mati manue degaga proses rimunrina magi naharan na denawat dianre ternyata manukna bali boleh ni nau napa nagere menawi ya menawi jadi namo be kasih ratu ki ma bismillah yari kata paita tapalatu ka jo surayasi napa tagere tatai harang magi manukna bali boleh nau ya ten nau mat agi setelah ini ko men nau mato ya tapahamo baca aku buah ya men nau harang kasih bahasana toriolota
Maka de torjolota rimon rinna men nawe men naw asanna. Rimon rinna men nawe men naw. Nah. Maka de torjolota rimon rinna men nawe men naw. Agaya semen naw. Contoh. Biasa tuh Bu, engka baralena bali bolata atau sesuatu na bali bolata macinna ki male na digaga funana cawangi lambace ladang ala ni jolona angka pi bali bole ne yellow padigage misalnya bali bolata angka pi ne yellow atau loki di darae angka baralena ala ni jolo macina ki mandre batu nu barale ala ni jolo siruntu bi matun dari godang yero ya semenon nau ya maka de toriolo ta rimon rinna men nawe men nau rimon rinna men nawe men nau magina baruba mancagi men nau ako yang lupai melawin nangi maka dapura tu ya baralemu yang lupa podang pura apa nih jayam yang lupa podang berubah hukumnya mancaji menau ya dari apa aja itu makro di bestik kumoje ro alen jolo yang lupa podang berubah menjadi menau. Dalam kaidah ilmu fikih angkar yasan urf biasanya urf malari ada iri lalan na kampungi contoh ya rofawe idi ogie ko tak den nai silakan diambil ada tai di ogie to selama ogie moi na tak den namo fauna silakan diambil namo si baka ko tu ko tak den na moi aleha makro ada tai di ya rega madari tu to mato teriolo ko angka aju de tona sandre ko ponna de patu gaga punnana ko angka aju sandre ni ko ponna angka natu punnana ya ada tai diogi maka de kaidah na fikih na rekomallari ada nirilalan na kampungnya selama de tona kasolang di kaidah hukum yang lebih besar de na marigaga tak dan nak pawe boleh kima beri jamak subuh Bu taluk isi bawah yaitu ke subuh me madari itu me ke pota dan nak taluk isi bawah angka pota dan nak 2 titik dena marigaga tapi taluki kurangi siddi mak dempa ki siddi halala yero 2 harang yero siddi ya iya nari riasan ya toma-toma lebih ku sila sura malabi kon ke hadir kesimpulan dari dalam Yesus maka ada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'ur rasul agana surah nabi ta pegau i agana pesangkan nabi ta taniniri insyaallah salama ki lino akhirat tomato ku yang mana sila surat ku yang mana anak-anak ku yang mana yena rafi ramping ki namuni galong komi bawanya ki koto mafandre tadimai insyaallah mega waddin nagokan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.